Tandam chiang ha mo lungmali post Thawngchimnak in nankut kanin than ha thongni kulali vaute ni kwa Zinglei Thawngchimnak kan rak thoklai tu jing kan chimling mi tlang tar chiu khat na chu hakha khopi a SSC ni mongtlang khwa mi pa pakhat chu maithal in anka tha aruak zong anla khawri lo CDF Hakhani SSC kutang zungrian tuan mi pakhatal in dalan pakhat le palik panga antlai na Mindat peng a SSC bomthaknak in mipi panni ani hliam in pathum zong arok dophoya shambun khalaya zale somni ni battalion chu anzapi in KI sin a ani a Manipuram chung a ralashel mi memoram min ha chu chalathal nak to le rian tuan an khap na ti mi thong le thong pang dang ha an rak silai Hakha kopi a SSC ni mongtlang khwami papa khachu maithal in anka tha aruak zong anla khawri lo chenram kul hakha kopi a thantlang peng mongtlang khwami papa khachu SSC ral shrang ni thonghi kullali manisari jingsui mirlam pasari tupa maithal in anka tha tia tolchungmin hasin in thai si hakha kopi pu thongkian petrol dorpong a thantlang peng mongtlang khwami Puluan hung kumsom nga le kum nga chu siral shrang ni maithal in anka I makhate a anun nak aliam aruak zong siral shrang ni si in a ankal pi I atu tiang anla khawri lo tia tolchung mi pakhat ni lungmali phos a achim nunnak liam mi puluan hung chu thantlang peng hongtlang khwa mi asi I hakha khopi harmon sang a khwasa mi asi tia thai si Syria Hakhani SSC kutang zungrian tuan mi pakhatal in dalan pakhat le palik panga antlai na chiram kul hakha khopi natala zungchu thongni kulali manisari a Syria Hakhani anlu no na I SSC ral shang kutang zungrian tuan mi pakhatal in dalan pakhat le palik panga anzapi ral shang chungtal pasari antlai na dia thai si zaswi milam paruk tuk a CDF Hakha Battalion 4 ni anlu no na I natala zung theory an phimna khan storeroom chongtu palik bo ni pakhatal in panga dalan pakhat le zungren tuam ni pakhat anzapi ral shang chungtal pasari kan tlai na pin a jitri maithal zun nga le pistol zun khazong kan lakchi tia CDF Hakha Battalion 4 in twambang wei tu pakhat ni lungmali post a achim tu bantuk in antlai mi na siral shang kutang ren tuan tu na le palik pol chu CDF Hakha thong in chung a anchia na tia thai si Mindat peng a SSC bomthangnak in mi pipan hi ani hliam in pathum zong arok chengram ko thanglei mindat peng a SSC ral shrang ni raltukna vanlong in bomman thaksa a hakchia pakhat le pa pakhat ni hliam antor I mipi in pathum zong arok tia thai si madneria Zinglei swimilam pashatuk a mindat pengkom number pakhat muram chung a SSC ral shrang ni kadaw nak umlo in raltuknak vanlong in bompali thakpin a shangman in akacha a ngakchia pakhat le pa pakhat ni hliamantur I mipi in pathum zong arok SSC ral shrang ni mindat pengchung andu nak pau a ruadam in maithal anpua tia khwamin hasin in thai si alhan zong a SSC ral shrang shangman ka nak in mindat pengchung a mipi anraktibal chang tia thai si Bomilap sol nak in lailin pi khwa mi pakhat athi I pakhat ni hliam atuar chinram kol matupi pengkom lailin pi khwa a valai phumi bom ilam sol nak in khwa mi pakhat athi I pakhat ni hliam atuar tia thai si maniria jingswi milam paruk a matupi peng lailin pi khwa mi pahni nga chu lomai do ding in ankalai a usangwon nai kumsom thumni valai phumi bom alam sol cha a makhate a anunnak aliam I akalti hoi pakhat zong hiam matur ve tia khwamin hasin in thai si bomatar tu na hi zaisham tai puda an city kan thai na lo na in matu bantuk in mipi umkal nak mulam ha a bomantar mi ni kan thin akan phantar tia rochung mi pakhat ni achim Dophoya Shambun Khalaya Zale Somdi ni battalion chu anzapi in KI sin a ani up
kachingram kul momok peng rophoya peng then shambun essential shrang khalaya zale somli ni battalion chu anzapi in kachingral kap KIA sin a anshriam nam anchiadi I ani apia kachin ka dau nak thonglak nak shrampi ni achim thonghi kullali marnisari a KIA le tangti punha ni anlu no I antor khoti laucha a marniria jingswimilam pashatluk a ani aphi asi ani upload zong a atai khoding dirhmun a an umti lo tunglai in kabop nak an tu mi zong ni athen hem na lo tia kadau na thonglak na shampi ni people spring a achim an masin a an chungkhar pol zong an umve I an kadau na zong a atai khoding dirhmun an si lo ruang a atu bantuk in shriamnam an chia I ani aphi asi tia achim chap rophongyan le ma battalion pakhat long a umnak muram chu KIA ni adilak in ahum hak chang I KIA ni anhum hak nak muram an kau deuh kho tia thei si Thanhi chung a essential shrang ni tol chung mi pi hlei khat nongbu in an khang tha na January ni khat thonghi kulali in matnisari tiang a essential shrang ni tol chung mi pi hlei khat nongbu in an khang tha chang na an tlai khin ha nu I an khang tha mi na rok pathum zong a tia AAPP ni alang ter February kulakwa thonghi kulali a sagairam then moya peng kampia khwa mi Titi shui chu essential shrang la lamchial mi ni mai in an khang tha tia AAPP ni achim kumthong ni kulakhat essential shrang ni uknak an lak thoka in marnisari thong ni kulali tiang a dautan nak he petla in chol changnak an to mi le to chung mi an di lak phon thongli zaruk som nga chu essential shrang ni an tha chang na tia AAPP ni an khop sot mi chajin a alang ter Kachingram kul laiza pong SAC sakhan pakwa na chu KIA shroi mi tangti phunha ni anka I anlak Kachingram kul laiza khopi pong a ummi khompiam buan sakhan le ta pengtiva chung lenghak tu sakhan talchi in SAC ral shrang sakhan pakwa na chu KIA shroi mi tangti phufat na ni anka I anlak na tia KIA thonglak na shrampi ni khatit media a achim manisari thonghi kulali jingsui mialam paruk tuk a thok in momau le wai mo peng chung a ummi essential shrang sakhan le ni leng chu KIA shroi mi dangti pufan ha ni an ka na I sakhan pakwa leng an la kho tia thei si KIA ni an la kho mi essential shrang sakhan pakwa na chu mali in longkha cherampa kumpiam bua khaya boye bua tapeng khalaya zanhi somthum pasari le kwangka thang sakhan na hi an si Pitu se shroi tu uche mi wai mo ka dau nak a athi SAC ral shrang kutang li su pitu se shroi tu uche min chu manisari thonghi kulali wai mo peng ang mi khopo KIA he ka dau nak a athi tia min lang tar lo KIA thongla tu pakhat ni RFA a achim manisari wai mo peng ang mi khopong ka dau nak hun I album ding in an rakchua a KIA ni an rakat na I athi tia an lang tar Hi kong he petla in KIO Dongbo Wei Tu Ral Boy Kunal Nobu Zong ni KIA Shui Mi Shem Tai Pufan Na ni Ami Kopong Sakhan Ka Dau Nak A U Shui Mi Pi Tu Si Shui Tu Hi Achi Dia Achim Kali peng a PDF dang ti pufan hani ni li chung ruan in an ka dong ha cha a essential shrang pariat an thi I mitampi an ni hliam Kali peng a PDF dang ti pufan hani essential shrang sakhan le ra lam chu ni li chung ruan in an ka dong ha cha a hal shrang pariat an thi I minong tampi ni hliam man tuar tia wins of kali ni an then matnikhat thong hi kulali a essential shrang pol umhun an khwarnak kale GTC chu PDF tang thi pufat na ni bomlung thum po no in an ka dau na tun man ni zong a kale mu thang lai thuma khwa le taya kong khokar ralam sialmi HC ral shang na chu bomlung riat po no in an ka dau than na I mani ruk ni sari zong a kale mu thang lai mando khwa lai a ralam sialmi HC ral shang na chu bomlung sha po no in an ka dau na cha a HC ral shang pariat an thi I minung tampi ni hliaman tuar SAC sakhan pakhat zong akang tia thei si achung lei ka dau nak na hi
Wings of Calais Drone Team, Calais Revolution Force KRF, Chin Secret Service CSS, Chin National Defense Force CNDF, Chinland Defense Force CDF, Calais Cabo Gango CDF KKG Nga Ibom in, Fixed Wind Drone Pole Mang in, Airbomb Kulakhat Buano in, and Kadok Nga Tia Thay Si. Kachinram kadok nak na a ni KIA sin atel na kong le ama long ni kadok nak atwa na kong athan kachinram kul kadok nak chung rakhan ral kap chu KIA he tangti in kadok nak atwa pin ama te long in kadok nak atwa na kong chu ni thonghi kul li matneriat thong amthan kachinral kap KIA chu anhun pi umnak laiza khopi pong le michina bomolam esesiral shang sakhan pol le khara bui intra bui pongpiang bui bora bui point zakwa somthum ruk sakhan pi khankam bui point zanhi somnga kwa wanlong bo sakhan tal in adang esesiral shang sakhan cheu khachu thongni kulali matnisari jingthok in voikhat lu no im kadau na atwa tu kadau nak na kachinral kap KIA le dangthi pufan ha he hun khat control sangpin kan ma pung paklong im kadau na pol kan tua chap ya rakhairal kap ni anlaktar mo peng SAC khalaya zale pathum battalion poison ni songa kwa vanlong bol sakhan pi le do phong yam peng point zaruk hai khat na bon sakhan pi chu rakhairal kap ni lu no in an kadau tia thei si kadau nak SAC ral shang battalion ha in shangman pol le chunglei im ni khat chung an ka bop na KIA munpi umnak laiza khopi to chungmi ha si in pong shangman an ka pin laiza khopi he atlai mi teluk ramri khopi zong shangman kon cheu khat an ka an puak tia theichi si rambe khopi chu ni lu no in an ka an lak rakhain ram ko thang le rambe khopi tengtang tang chung SAC strang hun khornak sakhan chu arakan army ni lu no in an ka sampling te in an la kho tia to chung min ha ni an chim manisari ni lu no in an ka na sakhan an lak SAC strang somthum thuk an tlai na nu rambe khopi chu sampling te in an lak tia an lang tar chi rambe khopi hi nikum December ne hleria thongni kulathum arakan army ni ka sham anthok SAC ral shang zong ni nu to lo in chunglei ti chungle tanglei in shamngan fakpi in aka ve tia thei si February kulali thongni kulali zong rambe khopi chu ni anraka na cha SAC ral shang thimi le shamtor mi tampi an shamthil je mazat zong an lakchi tia an langter Mongya peng pyo so chi pathum an ka tha nga sagai ram than mongya peng topu khwa in arak chuak mi SAC ral shang kutang rian tron pyo so chi pathum chu mi piral kap ni an ka tha nga tia hero fighter salin chi in ral boy turing ni khatit media achim martinga zanle swimi lam panhi luk mongya peng topu khwa hun khwar mi SAC ral shang kutang rian tron pyo so chi panga na chu puchung in an rak chwalai hero fighter salinchi battalion 2 ni an bu na an ka dau na cha minung pathum an chi tia thei si ka tha atong mi pyu so chi pathum an rok chu propu khwa pyu so thi na ni an lak tia thei si kayin ram SAC shamun ka nak in khwami pakhat athi pathum ni hliam an tuar kayin ram kul myawadi peng tinggangi naw SAC sakhan khamaya zathum somnga nga battalion le viha kong chu KNLA tangthi pufat mani an ka dau na cha company ka dau nak afak tia thei si vanisari Zinglei in myawadi peng tinggangi naw SAC keral shrang khamaya zathum somnga nga battalion le viha kong chu KNLA tangthi pufat mani an ka dau na Madniria Zinglei tiang company ka dau nak afak SAC ral shrang ni vanlong le shangman mang in an ka dau na cha yatit khwa nu pakhat athi papathum ni hliaman tuar tia KNLA thongjap nak hunpi ni an than ka dau nak ruang kholtong motopol an dirdi kwami thongkhat leng miawadi khupi lei ral an shial SAC ral shrang sakhan khamaya zahni somsari panga zongni
tinggang nginang byuha lei a pe tai in shamngan aka tia thei si SAC Shamman ka ruang a kale mi thang lei mi pi in chiu khat an rok sagai rom chan kale mi thang lei taya kong khwa le myang song khwa chu SAC ral shrang ni ka do nak umlo in shamngan in an ka na cha a mi pi in chiu khat an rok tia tol chung thongjam nak na ni an than mani ruk a pakuram chan paku peng taya kong khwa chu SAC ral shrang ni ron in boman thak cha a pastor pakhat intel in mi pi in chiu khat an ka chun manisari zong a voikhat an thak chap than na pin a azan lei a sagai ram than kale pengkom kale peng myang song khwa zong shamngan in an ka cha a mipi in pol an kang I in zo satil arwa zong an thi tia thei si atu bantuk in essential shang ni kuchung an ka lengmang cha a khwami na chu ahim nak hun a ralan shial tia thei si Dipayeng kopi SAC umhun korna hunhan ha chu ninhi chung ron in boman thak no na cha a ral shampali anthi sagai ram than dipayeng kopi SAC ral shang umhun korna hunhan ha chu ninhi chung ron in boman thak no na cha a ral shampali anthi tia dipayeng shamklai pu chung in twangwang wai tu pakhat ni khatik media a achim mani ruk thong hi kulali jingsui milam pakwale somngariat luk a dipayeng kopi chung a ummi SAC ral shang le palik umhun khwarnak sakhan na chu fixuen ron in bom hlei ni an thak no na cha a al shang pali an thi tia thei si manisari thonghi kulali jingsui mila pashale lenga tupzong a dipayeng kopi SAC ral shang umhun khwarnak chajin Zinglei sakhan chu ron in bom paruk an thak no than na cha a al shang pathum hliamfak an tuar tia thei si kadau nak a atul mi shamplai pufat na chu run for justice DFJ Shebo Pengkom Battalion Henga Eagle Guerrilla Force yang ni Shebo le nga zum peng pa ka pha pufat na an si Manipuram chung a rala shelmi Myanmaram min ha chu thalathal nak to le rian tuan an khap na India ram Manipuram kul kamjom pengkom chung a rala shelmi Myanmaram min ha chu anna pengkom ni rian khya mi hunma chung long a umding in le thalathal nak to le rian tuan ti bantuk an khap na tia India thongjap nak pol ni maniruk a an than Manili a Manipuram kul Minister Biren Singh ni Rudo chung achimi a meni thum thonghi kulla thum in February kulla sari thonghi kulla li tiang kanram chung a thongning lo in arak lut mi Myanmaram mi thangruk za sari somni ruk an si chang chu chung a minung zan hi somma kwa chu an si ning chakhat na kan to na nu a Myanmaram a kan ko than ha I atang min ha chu khwam hin ha he fat lo in an ma te in khem kan sakpek ha I kan tar ha tia achim thongni kulla thum mi thachung a Manipuram ko chung a mi phun kong boy nak arak I minung zale som nga tluk an rak thi chuliao a Minister Biren Singh ni Myanmaram in Paisedu ruang a kanram a ral kap arak lut mi mercenary force Myanmaram mi ha ni atu bantuk boy nak pol hi an chuatar tia arak ti chupin a India Ministry of Home Affairs Minister Amit Anil Chandra Shazong ni Manipuram ko chung a asang mi boy nak na hi Myanmaram in arak ichial mi kuki mi punha he ape tlai tia ludo a arak chimna in India Myanmar anram panhining in le kuki mi punha ni hi kong chu adik mi asina kong anrak lang tarve Tuzin kan Thawngchimnak chu ma vel in kan doctor ri lai lungmali post thazang akan pe tu nandi lak chung a kan nilom tu lungmali post Facebook like follow le YouTube channel a subscribe kan to pek chawding in kan in som